NDC campaign, NPP campaign. Ebusuya ye nyina ye nimu se edu abato se ya obi ayi na kumem eto nyom ema ni party esan se obi apese ni party ebesi so na efiti 12 years edi besi this year 2024 obi a drop ne nyoma dia besi enei na enei ye behwe enkrofo a drop mu nyum nyina hwan na no nyomo ede na hwan kra na ewo a party be na ewo more hit song ene ye ba behwe ewo KwakuSmart TV so ebusuya di abeje so eye KwakuSmart mesra so hwe me free YouTube na se on subscribe ya subscribe mama na bo notification bell no so se na me drop video bia won sabe tumi akabi social media platforms so nyina so eye KwakuSmart studio ana wo hwe me free a mesra so be follow me na like na share mama ene ye behwe campaign songs ahoro ewo Ghana memu ha ne mu dia nkra na hate ye na party ben ana ne campaign ankasa ne campaign song blow the whole Ghana even yetumi atra border kra ene ye ba behwe yen start it. Way back 12 years ago, Daddy Lumba drop onyom Emma NPP Mitra Nana Ekufuado. Enyom ne beji boom, enyom ne hit the whole country. Enyom no na ye NPP, NDC, CPP, UGCC chese. Pakosi indumu nyina de enyum yi ediasa Daddy Lumba ana to sa enyum no o se motumana na Ekufuado. Oya winner is born to succeed. Oya winner. NPP NPP no smell get the way try and strong we GD ama di boom anche way back 8 years ago ana NDC for so drop nyum bi anyum ni be bangers na nyum no nkrofo chese MPP for na drop ye ana later e be NDC for dia nyum ni be one of the bangers and hit the whole Ghana. Anyum no so near friend Onapo. Hey, nyum we. Wow, nti nyum we that is on your Ghana ni map. Onapo. Enyum we beji boom the whole Ghana Onapo maybe sase Onapo ana Daddy Lumba nyum mutuma na Ekufuado emu die he ana wankasa no we hit song edema emu die he ana ye hit song edema because se wuko YouTube ko hwe nyum mienu views a eye Onapo ekita 1.5 million views ana Daddy Lumba de yesu kita 1 million views na chese ye hwe Onapo no ko nanim echen Daddy Lumba nyum no but enkrofo so kika se Daddy Lumba nyum no still eye hit na so this year as a nyum we yante ho hwiu adan MPP for so mbelu so ana enu nti na omfa Daddy Lumba nyum we enye campaign ana abusuya drop comment ne to na nso mi hu wadwe na won manwa se abusuya madwira sem bi hu di menti ase enche bia ne beti se Daddy Lumba ana great Ampong eden tokwa beef kese bi hye so a na enye yize kura beef mu beef a we bonyum de se no ho we so bonyum de se no na wa ya se onyan kupo te awuta ke wo na obede wona wo to na kupo nyum na tada wa bilai na wa wudi ya wujuma ya homa ke wo na obede akina ma ko ta fura ko da krom akori bu fi mo kama buafu wi ya ko wi ya obi ade so we dey between na me dey twe wadwen SCBB so ye nyina ye nimu se eye last 12 years eye Daddy Lumba and a drop onyom be bangers ema MPP for na unim se this year so great Ampong asan drop onyom ama MPP for it's way and a tree emergency so say entokwa kese e beda sa great Ampong any Daddy Lumba ntemu na chese free na me to me who say eye ida say Dr. Muhammadu Baumia and this year instead of so obi choose Daddy Lumba went choose no kofa great Ampong say Ampong emeye campaign song enfema enu na mitunu say she Daddy Lumba ebeye ntokwa kese e dan grofo we bi ebita say wonti great Ampong nyum na ebusuya great Ampong nyum no ne title the NPP as nyum na me say amfa
Great Ampong no oboma NPP for the title at the NPP now so enyom no amfa me to me need the amfa mame because enyom me ni say wo kura wate da enyom na ndru ba bia chokokora enyom na ndu muma yenti Great Ampong no oboma NPP for no NPP Otomalo uguru ina no kana fwe unya godon kudie mesata mesayem bigoto de kufom membese madiepi kote for batwe montuma bawomia onwana eye onwana pembuamu oya hubrasini otomalo no tani lumba ebusia Great Ampong no oboma NPP foni afei muma yenko back to NDC na yenkotie na see nyum oboma NDC for nyum no title di 24 hours economy NDC muma yenkotie Abusuya ete na si ane bo nyumu afi yamra back to NPP unim say as ekamia ye say this year gospel artists for ni na bo nyum ema NPP for obapa Christiano so de ne diaba ono so si NPP ana ekwo ti montuma NPP buafo penio so waba mano ayonwa ade Dr. Mamudu bawomia wodia so waba mano ayonwa kokoro motina na yata ayowa ebusuya anso hono ma eye rock best Kim Paluta look alike ono so drop ubi ema NDC for anyum ni title de we breaking the AIDS mahani afanye Abusia ensan kra me fenso hono ma who ni say 2024 campaigns ya ekoso nyina no ehemfo no mo campaign gina mu pa na why kra na drop bangers amani party na this year campaign no NPP na eko ana NDC na eko yemfa abato ne ntonchen ye de campaign na ye hwehwem campaign ene obia ne nnwuma wode ye ne campaign ana ye hwehwem ne owo more hit song NPP na owo more hit song ana NDC na owo more hit song so hono ma NDC for so sa wonwum bi anwum ne title di we breaking the AIDS. Muhammad break the 8. Mahama, cycle interchange. Ebusuya ma remfi se me di kan ka kire se ekamia ye se this year 2024 gospel artists for ni na bonum eba NPP for brothers ami so drop on the ono so say NPP brothers am media se bempa my goodness NPP bawomie ya di stiana ma Ghana for se fanya kwa unim afina yeba final no so ebusuya afei ansa na yeba ko final no so no make am for app here da ho no mama app we ye no link p make sure say sisi am no kase ya obeko app store na play store no akwa link p we bebo ama wenya more money esan say anwanwade ne senchene app we eye no he me say untwin bi uni bi wo phone so a menua o ya wo ho obi ankwa link p on say o tade wo online a on say ebia o pese o hwehwe bibi na auto e pictures pe na wo link p we o pese o ya de tuni na pese o di ujuma utumi di videos eka ho anya no nko awo enya eno nko a ne etie nie yango Uber drivers ene agboso kan metro Kia taxi phone obi antwi bi esan say app we se mi wo bi na wo bi a bitumi odawo yes bitumi hwehwe taxi be na be me na ma woda abobo ya be na be me na ma woda
agboso kan mecho ben kra na car omo car no eben me na ma woda me say anwanwade an link p we eye no enya no nko an esanso on I say online business no esanso emasika edisika bra wo mre kwa wa relax eti wo fi kwatwe link p application we na emwa link p obia obi wo di phone so oni bi wo phone so na wonye guy twini sesi a mutwitwi ni sesi a KwakuSmart enema pankwa na meka foma ebusua afei last hour no NPP san wonwum bi won enwum no omo boy ye from Shelter Force ye from Shelter Force enwum ni title de NPP bu ba ye kotie de oro na ya bra 2024 we are breaking the air. God willing we are breaking the air. God willing we are breaking the air. God willing we are breaking the air. Inshallah we are breaking the air. Alaji NPP na final one na me dey ma no me say na see the new bank biaba na see or the new bank biaba wo enwom ne title the queen to enwom na bodam na see baby I will be a big up to you na me nim baby ani asema and this photo me catch na see any sikalodo the man na see to me dire no ho ball nyum we sa big up to na see Gwengo, chale busia ye kutie nyum no na ye mra se ye ba no anti me nka bi ma KwakuSmart na ma crowd me da se mesra so obe follow me subscribe to YouTube channel no na bo notification bell no so na me drop video bi a on sabe timi aka bi afi ye nkotie right now they're live. KwakuSmart